Enhlekane mingiseri wamganalo na FM makomba ndlela na kuhlekanisa kolonga ngisela xitichi xiriko enhlekane lo namuntlha i rabo mune siku hilera rabo khume naro ra n'hweti ya dzivamisoko lembe magidi makhume mbirhi naro mina ni khalanga pet mathebula ni n'wana risimato wa jim wa xitlangoma wa xingiritano wa xicacana makunele wa ndandadzi ntaka wena twini ri la 13 a Polokwane emahandzini xitarata xa xibedhlele na xa magistrate mare hi laha hi nga kona mingiseri wa mganalo na FM ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula wo humelerisiwa hi ncindani Eric Mavasa famba swin'we ku fika le ka hafu ku pele awara ya khume naro nhlekani lowu kwala nga ningisela ri kona la Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo na wu kumaka hi audio streaming ha Kansas swinene kumbe u tirhisa SABC Plus khenseli loko hlawule xitichi lexi nhlekani lo namuntlha lava ku languta ngopfu ka timhaka teti ta khumbaka tatana Thabo Bester hi ndlela yaleyo lava ku bula hi toho mina na wena hi ya mahlweni hi vona ku sana xiyimo loko xi titani hi fanele hi angula hi ku yini eka mhaka leyiwani na wehe loko ri na mavonelo ya wehe hi wahi kambe ke hi sungula laha ka ku wehe tanihi mingiseri hi ku nyika nkarhi wa ku va u tisa matitwelo ya wehe loko ta languta vuxaka bya Thabo Bester langutana vuxaka bya yena na dokodela u hetelela u ti vutisa ku ri hi swona leswi hi nga swi langutelaku ke loko hi kha hi tekana va ku ka lexinene na leswo biha amavabyini na le ntsakwini va vula sweswi yaki tanihi wa xisati loko wo va i ri ka xiyimo xa muxaka wolowo i nga vula ku nuna wa mina kumbe mukhalabye wa mehe u hoxe xandla ka vugevenga byo nge loko u byi tiva ke u nga endla mhaka yeleyo ke nako loko ku ve a wu nge endli hikokwalaho ka yini naswona loko ri ku nga endla hikokwalaho ka yini minkarhi ya ku tala ku vulavuriwa hi timhaka ta ku Afrika-Dzonga ri na ntungu loko swi ta ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu xana madzolonga walawo ku ya hi rimbewu ya ta hela sa ku yini loko ku ve lava va talaka ku va nga wo hi ku ya hi ku hehla ka van'wana ya sungula ka vaxisati veri loko mina ni ri wanuna ni titani ni ri na nsati loko ni gangisa un'wana a pfumela hi makumu iva a hoxe xandla ka hoyihoyi leyi nga ta hetelela yi va kona kambe ke xivutiso ka ha ri ku loko a fane a ala hikokwalaho ka yini me ni nga na nsati loyi ni gangisa kambe xexo xivutiso xa siku rin'wana kambe namuntlha hikokwalaho ka ku va hi kha hi languta ngopfu ka tlhelo ra vaxisati hi yo mhaka hi kha hi lava ku ta tiva ku vaxisati swigevenga swo tala i va xinuna lava va nga na vahlekisani lava nga na varhandzani lava nga na vavasati xana loko xiyimo xi titani swi vula yini mi nga kota ke ku paluxa ku wa mina nuna i guluva wa mina nuna i ai rito leri a ni nge ri tirhisi xiyeka xanima leri ra gi a ni nge ri tirhisi nuna wa mina i gi ai a hi ku ti mingisero wa mina ni lava vaxisati sweswiwani handle ka loko ri ku vaxisati ku hava lava hi yingiselaka nongonoko Afrika wa vulavula ma pfumeleriwa ku mi nga vi na mavito mi nga tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula mi kandziyisa rito ka 071 265 9860 mi kandziyisa wa n'wina u nga hundzi minete xa vumbirhi mi nga hi bela riqingho ka 0860 002543 na engeta nakambe 0860 002543 xivutiso i ku loko mi kha mi vona leswi nga le ku endlekeni hi dokodela Nandipha Magudumana na nkulukumba Bester tanihi wa xisati swi vula yini ka n'wina dokodela munhu a nga ya dyondzela vudokodela nkombo wa malembe lama mo ngo hela moyeni hikokwalaho ka ku va a ri na vuxaka na nkulukumba luya ku ve nkulukumba luya na i na matimu ya ku za a khomiwa a pfinya vaxisati hi laha se hi nga koho a pfinya vaxisati se a mi twaneni va makhe kumeri yini 0860 002543 hi ndlela yoleyo hi xinawu na yini hinkwaswo hi ta bula hi swona loko se hi vuya ka mahungu ya misava eka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we lunghana swona i nodo ni me twini mani vavasati swigevenga leswikulukumba yene va yiva too much ni me twini inkomu mani 0860 002543 ndaka leswi mi amukero rixile khalanga rixile i xikalavito la vulavulaku loko nuna wa mina a ri xigevenga a ri khamba ivi a hela a khomiwa
a ni nge hlamuseli ku hayi n'wana luya a ri khamba, n'wana luya a dlaya vanhu, n'wana luya a ri xigevenga. Hikwalaho ka yini? Ni te xa vusiku na xa nanhlikani hi ta vonisana. A ku xanisekeni, a ku tsakeni hi swin'we. Inkomu kwala Phosphorus. ni mi twile va mani xikala vito wun'wana hilo Njhani Khalanga? tate hi pfukini n'wina minjhani Hi pfukile. n'wina kumbexana mi tata na swin'wana Ya, ni kombela ku ta na musayiti ra mina leswi ni swi vonaka swona. Because in this case munhu I protect-e munhu loyi a endlaka swilo swo biha. So ni twa ku na loko ku vi mina ni nga n'wi protect-a hi ku i nuna wa mina kumbe ni blind-a hi rirhandzu na mina ni xigevenga. So a ku heteleleni sweswi hi komba vugevenga bya yena hi ku u ti onherile yena sasa. Hi ku sweswi swi ya n'wi nghenisa jele hikuva a kha a tumbeta vubihi bya nuna wa yena kumbe hikwalaho ka ku va a blind-a hi rirhandzu hi ku twisaka yena a ku n'wi protect mara leri rirhandzu kumbexana i mani swi veka so rirhandzu ra phuntisa loko rirhandzu rirhandzu leswi nga humelela la hi ku I tikume a endla swilo leswi a fanele a nga swi endlangi kumbe a tikuma a tlule nawu hi mhaka ya ku protect-a partner ra yena. So mina ka sayiti ra mina a ni nga ta n'wi protect-a loko a endle swo biha endle swo biha a ku heteleli swi affect-a na mina. kasi xa vusiku na xa nanhlekani mi vula yini loko mi ku hi ta kombisana xa vusiku na xa nanhlekani a mi nga vuli swona Ha kombisana Khalanga mara not in this case. van'wani va ku ni byela sweswi va ku a va kombisa rirhandzu hi ndlela ya ku komba rirhandzu ya ku lani nuna wa mina a nga ta fa kona ni ta fa koho I rirhandzu wa mina ni n'wi rhandza na vugevenga bya yena Wa mina ni n'wi rhandza na vugevenga bya yena mara loko swi fika laha a ni nge n'wi palatsaleli vubihi. Leta ni khomela a ni khomeli ku a ku heteleli na mina hina hi swi la ku ni xigevenga. kakhulu kwala ngopfungopfu kwalano a ni ngo mi xigevenga na n'wehe se mi le ku kuriseni vana va n'wina se hi mpelampela mi lava ta ku mi ya n'wi xavisa ivi vana va hi va ta sala va kurisa hi mani So ya khomiwa ya ta jele ndzhaku pfuxela jele ni sa ni kurisa vana mina. ku tlula ku mi khomiwa hinkwenu sweswi ku fana na sweswi va vadokodela Se vana se va hlupheka va sana mani vana. Ta pfuxela ni ta va kha hanya kwale a jele ta ri kona. Vubihi Khalanga hi nga swi tumbeti futhi hi nga swi bambeteli. ni mi twini Inkomu sesi 0860002543 kumbexana hi nga kuma wun'we wo hetisela hi nga siya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava loko hi vuya ka nhlokomhaka ta misava hi lava ku bulanyana katsongo na advocate Tsietsi Ramatsekisa hi twa ku kahle nawu wa timhaka ta makhotso wu ri yini na koho hikokwalaho ka yini loko lava vambirhi va vuyile va fanele va fika va hambanisiwa un'wana a ya Bloemfontein lowun'wana hamba tisalele kwele Kgosi Mampuru hi ndlela yeleyo swi va swo ka swi vanga yini nawu wu va wu kha wu susumeta yini eka mhaka yoyoleyo ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na Twitter handle mi nga yi tirhisa va mani hi twa ku mi ri yini Twitter handle ya nongonoko Afrika Munghana hi ndlela yeleyo hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina ka mhaka leyi bulaka hi yona yi ri yini kambe ku fika sweswi mi ni chavisini ku fika sweswi mi ni chavisini ku mi ni kombini ku hi mpelampela hi nga dlawa swigevenga leswi nga heta swigevenga leswi nga heta mi ri kwala mi kha mi miyela mi tshama na swona xikala viti nhlekani mi pfukini sese hi pfukile n'wina minjhani hina hi pfukini okay no va ku langa ku ngi va tumbeta yeyi xikala vito yimani kahle i nga ri network ya n'wa kahle mi nga heli mbili vulavulani kahle mi ri swi nga endlisa ku yini ni ri ni chavisiwa hi vamhani lava va nghenaka va ku va nga support ku vulavula ntiyiso munhu o za a bihela n'wana wa makhela mbilu swi ta pfumala ku n'wi bihela mbilu u ta bihela wena ku tumbeta vugevenga at the end of the day loko a swi vona ka a nga va ku mi lava va dlayaka u ta dlaya wena a ri and va kha va tshembisa switshembiso swo ka swi nga ri swona hi nkarhi lowu se a tumberile a pfumala munhu wo n'wi twisa ku vava at the end of the day u ta vuya a twisa wena ku vava
to be honest munhu hambi wo n'wi rhandza a ku tshembise tilweni misava loko munhu a endla swilo swo biha loko swilo swi twiwa hi makhelwani or swi twiwa hi n'wana wun'wana munhu teka xiyimo lexi u xi adopta u xi visa loko munhu a endla swilo swo biha loko swilo swi twiwa hi makhelwani or swi twiwa hi n'wana wun'wana munhu teka xiyimo lexi u xi adopta u xi vuyisa ka wena u ti vutisa ku loko a ko va mina ku twisiwe n'wana wa mina ku vava ku twisiwe xaka ra mina ku vava a ni ta fila njhani ni nga teki nyoka hi rhurhela ndlwini loko yi kula yi ta ba yi dya hinkwaswo endzeni ka ndyangu kambe mhaka liya ya ntwanano ke hi endlisa ku yini yona ku na ntwanano luwa mi nga wu endla mi ku xa vusiku na xa nhlekani ntwanano loko ya hi nga wu endla wa xa vusiku xa nhlekani a hi vulangeginga loyi na n'wi rhandza maybe a vabya ku teka ya xindwanini ni ta swi yimela swa tikhampani loko a tshuka a heleliwe hi ntirho ku kha ntirha ni ta xava ni n'wi xavela na swo rhangisa hi leswi ni vulaka swona a ni voni ku munhu a hundzuke xiharhi a sungula ku dlayetela vanhu a sungula ku onhela vanhu hi swilo swo biha ivi mina ni ku ta n'wi sapota no siku rin'wana u ta onhela vamakwenu wa mina vamakwenu wa xisati mina sweswi ni hleketelela vona u ta inboxa vona ka Facebook a ya hlangana na vona a ya ripa vona a ya dlaya vona at the end of the day mina se ni tlhela ni ya ni twa ku vava kwalano mi vulaka kona ku xikombiso xa bootbester xikombiso i ku i munhu loyi a nga kumiwa nandzu wa ku va a kha a xanisa vaxisati ivi vanhu va tlhela va teka xikombiso vanhu va tlhela va teka xikombiso xa ku leswi dokodela Nandipha va swi endlaka hi swona kumbe munhu loyi a kha a xanisa voho va lava xisati dokodela va ti fanela na mina sweswi ni nga macingelani bava sweswi futhi mina ni nga macingelani na vatshula a ka ha ri na income leyi va nga ta yi kuma sweswi dokodela 1 2 dokodela va polekile hambi va na ti-degree hambi va na ti-masters down the drain hi ku pfumala nhloko yo twisisa ku munhu loyi u twisi vanhu ku vava a ni n'wi rhandza ni n'wi seketela ni n'wi vhakachela a ri a coacheni fine u ta swi vona ku na n'wi rhandza mara va nga endli swilo leswi nga ta endla ku munhu loyi a huma a ta xanisa vanhu van'wanyana va tlhela hileswaku vanhu lava i ti-mastermind va n'wi humesa va tlhela va n'wi humesa na laha tikweni a ya kwalomu leyi hi nga swi tivi ku a bodareni la nga hundza kona u hundze njhani munhu loyi a nga ku lavekeni sweswi va tlhela va ku vula swa ku vava lava swi seketelaka hi ku a swi to humelela maxaka ma vona a swi to humelela vanhu lava nga kusuhi na vona futhi a swi endleka a tikweni ka vona loko a swi endlekisa va swi siku na nhlekani siku na nhlekani loko a vabya nuna wa mina ni ta n'wi hlayisa loko a heleriwa hi nkuku ni ta n'wi xavela hinkwaswo a ni vuli ku ta n'wi seketela ka swo dlaya no ni mi twini mani inkomo a hi kumeni mahungu ya misava ku ya ta va yimise ku yini ya awara ya 13 se ku nghena hinkwenu se ya mahlweni la kambe yimani sunguna ni twa ku ba hlulani fanele magayisa va ri mahungu ya awara yin'we ya ta yimise ku yini i timinete i 22 wa timinete ku bela awara ya 12 gayisa emahlweni mahungu xitalo awara yan'we ye se ivi mina ni ku magayisa a huma ku yima ra mumu walo sorry sivarwa a ku na problem sweswo mintsolo ya i mani emisilo a nga tshika ntirho yaleyo yo biya leyi ya ku mongo kahle tiko leri ho va swiharhi kumbe njhani na vavanuna lava tiko leri mi njhani mara n'wina vavanuna va tiko leri a mi hloniphi hi leswi hi ndlela leyi ni yi hloniphaka hi ko junifomo liya ya vaongori liya junifomo liya ya vaongori liya ni yi hlonipha ni tlhela ni yi tsakela hi mbilu ya mina hinkwayo ivi munhu a ya dodombana na ayi mani a yi kumeki nsulavo yaleyo sweswo mingiseri wa mugana lona ni vulaka a kumeki munhu yaloye man a kumeki munhu yaloye a kumeki munhu yaloye hi ta vona ku mi n'wi tisa la ni ta vona ku ni tirha njhani na yena hayi khona man no Etsali nkowa giyana le khafana Ina na wena eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela ila ku bula na advocate Tsietsi Ramatsekisa ku nga ri khale hi languta hi xinawu ku kahle nawu wu ri yini loko xiyimo xi tetani hi ndlela yela na hikokwalaho ka yini va hambanisiwa vanhu lava ti komba ku va rhandzana swinene
hi ndlela yoyoleyo iAfrika Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na vo ya ku lava na tsivona lexi amukelaka xo tinqingho la ku vanhu va yime ku lunga ku la ku vulavula vatshwa hi ndlela yaleyo na ku tshwa ka n'wina muyingiseri wa mehe ni pfumeleli ni sungula amukela advocate Tsietsi Ramatshekisa hi bula na vona na kantsongo va hi nyikanyana xifaniso xo kahle na wu ri yini loko swi te tani hi ndlela yoyoleyo Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makomba ndlela dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa advocate nhleka Nhlekani muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene FM tiko ro hinkwaro leriwani ku vulavuriwa hi timhaka ta dokodela Nandipha na Thabo Bester kambe ka xivutiso i ku nawu wu ri yini loko xiyimo xi te tani ngopfungopfu loko se ku hetelele ku fika la ka ku va vuya Afrika-Dzonga kumbexana hi sunguleni kwala ka mavuyelo a ku ri na mavuyelo yambirhi a ku vulavuriwa hi timhaka ta extradition na timhaka ta deportation swi hambana kwihi sweswo mi ta tsundzuka ku na extradition hi loko se ku fanele ku fambiwa mahungu ya tikhoto ko tala loko mi extradite munhu i va a ri a tikweni lerin'wana mi lava ku n'wi yisa ka tiko rin'wana ku mi kota ku tirhana na yena hi xinawu kumbe a kota ku langutana na milandzu leyi a hisiwaka yona ka tiko leri a nga endla milandzu ya kona kambe ku na leswiya swo mi nghena a tikweni rin'wana mi nghena mi kuma mi nga ri na maphepha yo karhi kumbe maphepha lama yo fanela tiko leri mi nga ya ka rona ri na timfanelo hinkwato ku ya hi international law ku va ri mi deport-a kumbe ku va rona ri an independent state hi milawu ya rona va swi kota ku va mi deport-a va mi deport-ela ka tiko leri n'wina mi huma ka rona kumbe ka tiko ra n'wina se ivi sweswiwani xiyimo hi lexi Thabo na dokodela va vuyile kambe va tikomba va hambanyisiwile ku ve leswi a va ka va swi endla swin'we i ncini xi va hambanisaka mi ta tsundzuka ku Thabo Bester i munhu loyi already a nga na xigwebo xa yena a ka tirhela xigwebo xa yena se loko a tlherisiwa u fanele a tlheriseriwa a khotweni hi leswo loko se hi langutisa loyi a nga endla milandzu leyi na yena a nga si hehliwa hi nchumu a nga si chajiwa a nga si ya a court se va fanele va hambanyisiwa hi ku a va nge yi a ndhawu yin'we lowun'wana i le ku sevheni a khotweni lowun'wana u fanele a ya tshama kumbexani ku ya hi assessment ya vona ka leswi swi fanaka ku ti-police holding cells kambe swi ta ya hi assessment ya risk ya vona ku va ya n'wi veka kwihi kambe milandzu leyi ku ta fika laha kumbexani mi kuma ku va joyiniwa hinkwavo va tenga milandzu leyi i milandzu leyi kumbexani yi nga endliwa xikan'we kumbe hi vanhu van'we va nga yi pulana va ri swin'we leswi swi vitanaku ku i ti-accomplice kumbe ti-perpetrators ta nandzu lowu se va fanele va appear-a a court hi nkarhi lowu fanaka ku ya hi nkarhi lowu taka kambe va nge na hambi hi leswi langutisa ku vanhu va xinuna na vaxisati nkarhi wun'wana va pfaleriwa a tindhawu to hambana kambe laha situation i mhaka ya ku lowun'wana already a swi a gweviwile i endle nandzu lowu aka a serva sentence ya yena leyi nga life sentence lowun'wana a nga si vonakarisa amahlweni ka court leswi swi vulaka ku yini swi vulaka ku na swipimelo swo karhi hi mayelana na ku ti vonakarisa court ngopfungopfu loko munhu a nga se voniwa nandzu ya swi kona ni ngo vula ku ko tala loko munhu a ya a court mi ta kuma ku van'wani va ta a court va nga mbalangi uniform leya yele jele swi vula ku loyi o ka a nga mbalanga a nga swi gweviwi wa ha famba trial kambe loyi a ta ku ambale swimbalo swe le jele swi vula ku munhu yaloyo already i gweviwile ku na xigwevo lexi a nga ku xi sevheni i va ka a huma ka court ka prison yo karhi hiko kumbexana mahambanelo ya kona kambe se loko ya tengiwa milandzu va fanele va fika va hlangana mi kuma ku va ka va tengisiwa timhaka to fambelana na nandzu wun'we na hambi ku ri ku wun'wana a nga va a chajiwe hi swo hi ndhawu wun'wana kambe nandzu wa kona wu ka wu connecta ku ri na link advocate a ni lava ku kambala ka ku hikokwalaho ka yini va lo na fika lanseri ya xikombiso va nga sungulanga va ku hawisa hi ta famba kambe swi tikomba onge vo lo na fika dokodela Nandipha a va fanele va sindziseka ku yisiwa a Bloemfontein i ncini xi hatlisaka leswi i mhaka ku nandzu wu jahile kumbe nawu wu na swin'wana wu vulaka hi timhaka ta ku tivonakarisa koto mi ta tsundzuka ku munhu loko a khomiwa xo sungula loko a khomiwa within 48 hours
u fanele ku va a ti vonakarisa a court ku ya hi constitution kambe swila ku ka nandzu lowu hi fanele hi tlhela langutisa ku ku na ti-risk assessment leti ti nga endliwa swi vula ku va vone ku swi faneriwa ku ku nga ze ku yimiwa ku veta ku hindleriwa laha munhu a fanele a fika a tlhela kona ku va kota ku hangaka ka ti-holding cells ku ya hi leswi va swi vonisaka swona ni fanele mi tsundzuka ku nandzu lowu khumba vanhu vo tala van'wani va le ndzeni ka system se ku na swilo swo tala leswi va swi langutaka ku vakhomiwa lava va tikuma va hlayisekile swi tele mi nga kuma va cheleriwa kumbe va dlayiwa hi ndlela yin'wana na yin'wana emakhotsweni ku endleka swilo swo hambanahambana leswi mi nga ta ka mi nga swi twisisi ku fana na sweswo o ka hi nga swi twisisi ku besta u hume njhani xitombo xi nghene njhani laha a ri koho ku na swilo swo tala leswi humelelaka leswi department leyi ya justice and correctional services fanele yi tirha swinene ku va yi cleana correctional service ku fana na sweswi nga tiveki ku mucisi luwa wu nga layitha laha a wu huma kwihi i swilo leswi mi kuma ku a swi twisiseki ku na swilo swo tala a hi mikisi ntsena laha a tijele ku na swilo swo tala swinene loko moya laha a Hosi Mampuru mi fika mi kombela ku ya vona museum wa correctional service mi ta vona swilo leswi endliwaka hi vakhomiwa andzeni swi nga authoriziwangi ku va nghena na swona va swi kota ku endla tiketlele va endla ti-battery va endla ti-chargera va endla tihitara ta vona hi swilo mi nga twisi ku swa kona swi nghene njhani kambe i swilo leswi hlamarisaka swinene ni vulavula ni nga ri na ku kanakana ku swo tala va va pfuniwa hi vanhu lava va tirhelaku correctional services lava va va ringaka a hetseleni milandzu leyi kumbe ti-charge leti hi nga vulavulaka hi tola swi tikomba ti kha ti ya ti tsatsamuka swi vanga hi yini swilo leswi hi ku a ku sunguleni va ta vulavula ku ku munhu sivele nawu ku wu tirha kambe sweswi swi tikomba kha ku khomakhomiwa vanhu vo tala ni twa ka ku vulavuriwa na timhaka ta ku un'wana kumeka a ri na movha wa dokodela i khomiwini na yena sweswo swa ku taniya ni ta tsundzuka ku loko nandzu wu sala wu ka wu ya a court ku fanele ku va ku ri na ti-investigation leti endliwaka so loko ku ka ku endliwa ti-investigation leti mi ta kuma ku va kuma kumbe va tumbuluxa swilo swo hambanahambana leswi loko va swi tumbuluxa hi nkarhi walowo swi tlhela swi vanga ku va na milandzu yin'wana milandzu leyi yi va yi kha yi bebulana yi kha yi ya ku ya hi vumbhoni lebyi va byi kumaka swin'wana mi ta kuma ku na sweswi va ha ri ku swi lavisiseni a va se va charger because a va swi kuma vumbhoni lebyi byi nga sufficient ku va kota ku ti vonakarisa ka khoto ya nawu un'wana i ri mi nga fambi ni nga mi vutisangi ku swi nga endleka dokodela va vuya va ku mhaka leyiwani mi ha no sindzisiwa ku yi endla a ku nga ri ku tsakela ka mina va nga vula tani kambe va fanele va va na vumbhoni lebyi byi fanele byi seketelaka swilo leswi va swi vulaka ku fika sweswi ni vona nga ku na hambi vo ta na xitori xexo a ni voni ku nga xitori lexi xi nga hahaku moyeni vanhu va tshemba because loko a va fosteriwa ku na ni vula ku ku na ti-chance to tala leti va nga tikuma kumbexana va fanele va byele un'wana kumbe va byele maphorisa any of the law enforcement ku ri ku na swo fana leswi se va kume ti-chance to tala ngopfu ku fika lava nga na loko va tlula tiboda swi tele leswi swo ka swi nge yimi na statement lexi va nga ta va ka va xi vula xo vona a va ka va khohesiwa kumbe va lo intimidate-iwa ku ri va tikuma va ka va endla milandzu leyi se loko mi hetisela mi ri yini mi vona xifaniso xa njhani hi matirhele ya makhotso ya Afrika-Dzonga loko swilo swi te tani ku na swo tala swinene leswi swi fanelaka swi endliwa ku na ntirho wo tala mi nga vula ku loko o ka hi nga koti masokisi Department of Justice and Correctional Services swinene loko hi vulavule hi correctional services yi nga tikuma yi ka yi wa swinene xiyimo xi wa swinene xiyimo xi kala xi nga onhaka swinene hi ku na swilo swo tala leswi endlekaka leswi hi swi vonaka sweswi hi besta i swintsongo mi ta tsundzuka ku na nkarhi lowu Ike Ngobeni lava nga va khomiwile va nga tirhisiwa ku teka ti-video ta swilo leswi endlekaka makhotsweni ku nghenisa mafole mafole swidzidziharisi hi ku angarhela ku na swo tala ku na mikwana ku na ti-cellphone to tala vanhu va mi fonela va ri a khotsweni vanhu va posta ka ti-social media va ri a khotsweni ku na swilo swo tala leswi endlekaka se swi lava ku vanhu va koka masokisi ku siveriwa ti-contraband ku swilo leswi kumeka swi nga ha ngheni
nakona ti-court na a ti tiyisisi xandla loko ku fika ka timhaka ta ku ti deba vanhu lava va nga endla milandzu leyi. Advocate ni mi khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Ni khenseli swinene ni va na siku lerinene na vayingiseri va Munghana Lonene. A khensa valavo i advocate Dr Tsietsi Ramatshekisa. Twanana ku se gere ya hina yi cinca njhani, yi cinca yi langutana n'we mi nga tshama mi nghena khotweni. Mi hanya ku hanyiwa ka vutomi bya njhani emakhotsweni. Ngopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ta ku van'wani va hi fonela kwala twa ku ni la verile kwila a ku tama sinthumuni ni vutisa ku i fona hi yini va fona va ku ni le ku tama sinthumuni swi va swi ni ndla njhani ni hamba ni dropa ku swi vula ku i ni fonela hi foni leyi nga yiva kumbe ku endleka yini ta nghena tifoni kumbe ku na nkarhi lowu mi pfumeleriwaka ku ya ku foneni ku endleka yini hi le ka 0860002543 a hi ku tumikisa rome ku mi angula mi ku yini teka riqingho rero a ndzaka leswi so Victor Mgalala na FM makombandlela 0860002543 n'wana mingiseri hilo inhleka Hlekani Khalanga. aye papa Fukile Khalanga. epfokeni n'wina minjhani Kambe mi ta hi xewetani ka nongonoko lowu. yana ni mahlweni ku ndlela ku van'wana va ta kota ku nghena mi nga ha tlheleli ndzhaku loko se ma ha tlhelela ndzhaku mi heta lava van'wana nkarhi. Okay. Khalanga. La ku ndleke vusofa ka vufambisi bya le Mangaung. Yes. Mufambisi na team yena va endle vusofa kusuka ka head na manager na wa technical team va kanganye va endle vusofa mhaka leyi ya best leona a va famba nga pfumelangi ivi na katekwa ku va na preliminary investigation leyi va nga yi endla kusuka leswi swi nga endleka laha bya chavisa Khalanga ni mingiseri ku endleke vusofa byikulu kusukela laha va nga nghenisa xidumbu xi ya nghena tiseleni ku na manager wa floor leyi ya best a ri ka yona na head of the center na head of security na head of technical so swi vula ku vanhu lava hinkwavo ku na vusofa va nga byi van'wani se kwalani xi hundzini xitori van'wani se va yimisiwile ntirhweni hi sweswo a ve se helela Pet Khalanga loko minimum ya vanhu lava loko ni langutile report liya va famba fika 20 i chain kulukumba vanhu lava ngele tele kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ze ku va na nkatani yikulu yi kutani swi vula yini hi xiyenge xexo lexiya ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku na xiyenge xa makhotso lexi xi hetelela ku xi pfumelela kumbe xi kota ku vanhu va kota ku chava kumbe ku nyenga ekhotsweni ra kona. Mi nga rivali hi Pet Khalanga ku ri liya private prison security yana a yi tiyangi ku fana na monita nyika example ku na Phoenix a Pitori na Kosmampuri la nga kona besta sweswiwani ku va na Kokstad government teto a ti private kusofa byo fana byi ngo humelela Phoenix byi ngo humelela a Kokstad liya private so the government ka rin'wani Department of Health Service la va nga privatize va endle mistake kambe va ta va ndle xihoxo njhani hi laha ku tama sinthumule vanhu va le ku tshameni ekhotsweni a hi se twa nchumu a ve se hlangana na vanhu va masi ka private loko se va ta va hlangana va masi voni nyika xikombiso ku na kulukumba laha khoma ri mahungwini 5 years back 10 years back Renovan crash do you think loko a ri ku tama sinthumule va ta va n'wi khipi namuntlha when the attempt to lango ka government to ntsanda do you think a ku tama sinthumule a ta va n'wi khipi le Renovan crash na a va nga ta swi kota hiku a va lava ta tama ta abnormal money Nemetwe. Kwa fana ho. Nemetwe. Thank you. 0860002543 nakona kwa Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM nga kandisa na ritu ka 0712659860 komiti ya timhaka ta makhotso yi tshamini kusukisela tolo yi vulavula hi timhaka letiwani va kha va nyika xifaniso xa vona va ngopfu lava va G4S va kombisa hi laha va tivaka ko swilo swi fambaka ko kambe na swirho swa komiti leyi swi kha swi va komba ku hayi a ku na ntirho lowu mi nge le ku endleni na n'wina kumbexana mi nge le ku landzeleriseni ntshamo woluwa mi vone yini a hi mi twenini le ka 0860002543 ndaka leswi
kona ku ta korekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM, makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. SABC Plus yi ku pfuna leswaku u nga fiki i ku la Munghana Lonene FM a yi khomi app leyi nga yi downloadaka na wehe u va na yona u kota ku tiyingiselela na ku vona tin'wana ti-channel ta SABC hi ndlela leya SABC Plus u ya ka www.sabcplus.com ivi u titsarisela kusuka kwalano u ya kota ku downloada app ivi makumu se u hamba u vona kumbe ku yingisela Munghana Lonene FM kun'wana na kun'wana la u nga kona. Ku na vayingiseri loyi i nhlekani vukayi kokwana mi pfukeni ngipfukini ngobona pfukeni nge ntolisa hi ku ya mahlweni na nhlokomhaka leyiwani swilo leswiwani ingaku swi vangiwe ngopfu na hi mfumo lowu nga vuya wu teka hi 1994 hi ku u fika u susa swin'wana swa swikoweto kumbe ku tikisela vakhomiwa se mukhomiwa un'wana na un'wana nga kona South Africa i na ti-right leswi nga wrong loko munhu a za ripa a dlaya munhu waloye a fanela na ku va ri na jele ya vona ntsena vanhu valava nga dlayetela vanhu va nga va nge i ti-life sentences va tshama ndhawini ya vona ntsena vanhu valava bothete a ni vona nga a swi ta antswa a swi nga ta tiyisa ngopfu leswi va nga ku swi ndleni na munhu a ta tshama ha ri na swona leswiwa swi nge pfuki swi herini. se mi vula ku yini ngopfungopfu loko mi languta hi tlhelo ra timfanelo mi va mi kha mi yi languta hi tihlo rihi kwalano loko mi ku va na timfanelo mi vula yini? Munhu un'wana na un'wana loyi a nga mukhotsiwa i na timfanelo ku tlula na i tiva ngo timfanelo ta yena ku tlula na phorisa leri nga n'wi rindzeni ku n'wi ba ntsena a nga ku pfulela nandzu wena ekitira kwala ndzeni se leswi vulaka ku a ku na laha hi ya kona timfanelo leti ta ti onhe ngopfu bothete leswi swi nga na hi Thabo na nsati wa vona swi rhongo ngopfu tiko ra hina swi tikomba ku a ri na nchumu a ku na nchumu leswi nga kona va ze va khoma tikweni ku hindza ka matiko man'wanyana a Tanzania hi le kule ngopfu kwalano va kumeka le lawa va hume njhani lawa swi komba yini sweswo mina a no la ku tiyisisa ka sweswo ku loko vuri ke president leti ngi va ku khetiwa ti ri kona kumbe xana va mamanda va lava ku kaneta va tshama kha kaneta swo swi nga pfuni nchumu why va nga voni yona leyiwa kasi i ncini xi ndlaku tiko leriwa ri tsekatseka phete ku ri tsekatseka bothete na loko namuntlha vo hi nga nghenelwa hi dlawa hinkwenu tikweni leriwani hi leswi ni tshama ku vula swo sweswo na mitwi ni yi vekisa sweswo ni helela kwalano a va ngheni van'wani va yi chukachuka va ya mahlweni ni khetseli poto wa mina 0860002543 nakona ko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na ku teka xikala vito la hi ta twa ku yena a nguna rukini kambe n'wana u ri enhlekani a ni nga se twa health professional councils yi vula nchumu ehenhleni ka mhaka ya dokodela Magudumana va vulavurile va kombisana ku langsesi ya vo ivile a yi helele hi nkarhi nga ri a ni ngo ti langsesi leti wa mapfuxeta lembe na lembe va tikombe va kha va tirhisa langsesi ya vo yi nga helela hi nkarhi kasi xin'wana va ri mingisera tlhela ka kombisa timhaka ta ku tlhandla kambirhi mhaka ya besta yi lava ku yelana swinene na ya Gavin Watson na yena u nyamalarile hikokwalaho ka ku komba ongeti u humelele hi nghozi a hundza emisaveni ku fikela na namuntlha xitori xa ko a xi hlangani mina na ha longuta ka movha leyi yi nga dlaya kumbe yi nga koxa vutomi bya nkulukumba Watson ku va hi mpelampela xifumi xa xifumi xi tikuma xi kha xi famba hi movha yaliya ya areti kambe n'wana mingiseri loyi nhleka a se hlamala ka ha ri mpundu ene hi ta za hi karhala hi ku veni ku na swin'wana a ni tivi ku munhu hlekisiwa yini kwala ku na swin'wanyana evuton'wini hi fanele ka ha ri mpundu hi ta hlamala hi ze hi karhala kambe leswi ni ta ku ni vula sweswo muhaxi hi leswi langutani timhaka ta nawu va vulavurile advocate a ni nga ha landzeleli laha ku nga na nawu ku fana na vumbiwa ra hina khalanga ka vanhu vambirhi lava khomanaka va ya khoto va kokakokana va ya khoto a yi chayi kahle hi ku veni loyi a nga ta ka huvo yi nga vuli leswi a lavaka swona a nge vuyi a tsakile mara hi leyi mhaka leyi yi ni tshuvaka ngopfu hi vulavula hi matikhomele ya vanhu sweswi hi vulavula hi dokodela hayiwa hileswaku dokodela mangu vo dokodela lowu tlhava ti-injection kambe hi loyi namuntlha a ya rhubiwa hi xigevenga futhi a nga rhubiwa munhu ku i tinghenisi hi yexe
hikuva ni ani loko munhu i hlangana yena wa vula ku mi tirha yini hala joni loko i vutisa ku munhu i tirha yini ku vula na n'wana wa nhwanyana a ku papa wa mina vo phanda leswi vula ku xigevenga lexi xi na protection amutini xa sirheleriwa hi vana hambi ku ri nsati hambi ku ri vana va xinuna yi vuya ka leya ya vamanana a va vulavula van'wani va ku no mina ni ta fana yena van'wani va ku leswi ni nge swi koti kambe loko se hi ta ka GS4 khampani liya la ni fambaka kona minkarhi yo tala ni vona ingaku yi fambisa na timali ivi hi languta le akhotsweni leri a yi ri fambisa ku humelele yini namuntlha swi za swi hi nyika nhlokomhaka yo vulavula hi nga heti loko i pfulela xitichi lexi Thabo Bester se i celebrity mfana loyi ni moni ku mfana loyi i celebrity hi mhaka ya ku humelele swin'wanyana ene n'wina va mahungu a mi hi tsoni ma avela timhaka leti mara GS4 ka timhaka leti mbirhi ya vurindzi bya mali mi tivutisa ku ti-cash heist leti endlekaka a hi le hubyeni la se ho vulavula hi mavonele ma hina na impela hi tona kumbe to kunguhatiwa loko munhu va za va ya teka loko mi la ta vona ku ka ha ri hava ntlhanu va hisa munhu wun'wani va kha va la ta ringeta ku vula leswaku munhu loyi a ku ri yena ivi vumbhoni byi ya humela rivaleni leswaku a hi yena tlanga kambirhi ivi loko hi ya languta vumunhu hi swo swi endla ku hi tshama hi kha hi pandza tinhloko ku ri n'wina mi tala ku vula minkarhi yo tala ku loko munhu a nyikiwile ntirho wa technical services wa ku vona ku mapatu ma kahle a kha a hola mali a ganya kumbe a hanya kahle mara lumiya loko mi famba mi vhika mincuva i yini i ku va vanhu va ha ri hava dzanu leriya ro va hava rirhandzu ra ntirho lowu va wu tirhaku hileswaku munhu i fa a languta ku va vuyeriwa and loko a kha a vuyeriwa ku mati a ma fambi kusuka na ndlwini ku ya ri malembe mangani ku tele tinhlamuselo rather than ku loyi a nga thoriwele ntirho walowo wendla yini se swa linka swilo leswi swi vuya kwalaha ka ku no na swi tiva ku loko ni ri laya ni tirha yini na dokodela loyi wa xisati nohal the whole doctor aya nghena leswaku a hi swi tivi sweswi ku swi xaviwa ku hi xidumbu lexi xa vanhu xi nga hisiwa ku hava dzanu hileswaku mesana ha hlamali khalanga ni to ka ni nga swi beli mavoko ku ri hileswaku mana ha hlamali nchumu sweswi that's why ni tshame ni vulavula hi swona ku politically naswona leswi a swo teka ku tshemba ka n'wina mi ku vekela ka munhu i ta mi hlamarisa munhu a ku no leswaku loko n'wana wa mina o endla leswi ni ta khoma hi voko ni yisa jele ivi ku hundzuka swin'wana the same person a nga ha vuli swona so ingaku munhu wo basa se wa pfumaleka munhu wo basa leriya rono a yi nga chayi kahle la i swirilo ntsena ku hava swilo swo celebrate loko ri xili i ndhazu ntsena swi vangiwa hi yini na mina ni vona ingaku ku hava dzana Nemetweni mi tena mhaka yin'wana imani ya mahungwini mhaka leyi mi nga ta na yona ya ku G4S yi tlhe yi fambisa mali se ku mali leyiwani mayiti wa mali n'wina ai Nemetweni ai a hi tweni mahungu lama nga hi tshemisa wona MEC un'wana i tshike ntirho hi wihi a hi tweneni mhaka mani Sandra Ntuli hlekani malaka Afrika wa vulavula Isaswo mingisela mugana lona FM inkombo timinete ntsena ku bila wara ya 13 ka vula sweswi hi vulaka ku ngeri hi rito ka lava ri pfumalaka leswiwani swi endle leswaku mi ta tsundzuka tola ni kha ni vulavula hi timhaka ta manjeni ku na kulukumba van'wani ni nge va vuli vito ra vona kambe va tshembisa ku va ta ya va pfuna loko se va tiyisisile ni ta mi byela ku i mani ve ri hayi ni ta ya i mhaka yintsongo yeleyo ni ta ya ni ya va pfuna va ni fonerile va ni byela swoswoleswo se a va khensisa manjeni ni ta va nyika nomboro ya n'wina va ta mi fowunela loko va mi fonerile mi ta hi byela ku ve ri va mi pfuna njhani hi ndlela yeleyo kambe ke a swi vuli ku n'wina van'wana ma hleketa ku va pfuna mi vhe mi yima na n'we mi nga ya mahlweni nomboro ni mi nikini na tolo se a ni nga ha ngeti hi ndlela yeleyo la ku bula na vamasipala wa Polokwane la hi langutanyana ka ntsongo ka timhaka ta doroba ra Polokwane va ri doroba la ku bula na nkulukumba Silala butipa Silala va vulavulela masipala wa Polokwane va hi byela kahle vona va tiva yini hi ku doroba leri va ri ro hlakala vanhu va ri langutile hi ndlela yeleyo butipa i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM good afternoon. Good afternoon, with Pat, the Babamidi ba Munghana Lonene Sobe. Kuna vayingiseri la we've been receiving calls from listeners who were saying Polokwane it's dilapidating and someone even and after they shall have cleaned removed the grasses that intersection it's up to standard, it's on top notch. Then he sent us a picture
and said we should as well ask the municipality, why are you leaving the city dilapidated? What is your take as the municipality? Let me start by appreciating the concerns raised by our community members. This shows that they do care about the municipality and the environment that they live in. Let me also appreciate those who continue to keep our city clean. Like you said, in Munich, around between Bendo and Stark Park. And also state that we do have a daily program, cleaning and even the waste collection. Let me start with the grass cutting. The grass cutting one, we are targeting crime hotspots. We are targeting graveyards. Now we are going into parks and other open spaces. The program is continuous. It's a daily program. We are continuing. It's just that we cannot be at one place at the same time. But we are hard at work. We are cutting the grass around our main roads and entry points to the city. And we're also trimming the trees that are seen in the city. So the cleaning work, the work of clearing the area, it's continuous, and then the long grass is being cut, even as the crime hotspots are a priority. But loko muka mi languta ka intersection leyi hi vulavulaka hi yona, ti-intersections to tala ta la Polokwane ti taniya ti mile byasi and hi ndlela yaleyo xiphiqo i yini lexi ndlaku ku ti-intersections hambi kusuka loko mo languta Munich drive yaliya hinkwayo kusuka kwele Bendo ka junction yaliya ya divert ku fika ala ku huma ku Jorison ku na lexiya xa ku komba ku patu ri helela la a xa ha vonaki mhaka byasi. Yeah, no, that's why I cannot dispute that one. I will acknowledge there are some areas that we have not covered as yet. Since I have said, when we started after the rainy season, we started with the kind of spots, and then we went into the graveyards. Now we are going to target what we call all our parks within the city and Sishiwa and other areas. So we will go into other areas that you have also mentioned. We are still going into such areas, and then once we are done with those areas, we will revisit all other areas that we have done to check if we don't have grass that has grown while we were doing other areas. And the issue of dilapidation is also raised by the fact that most of the streets in the city are dark at night. Do you know anything about that as the municipality, and what is the program or what is the way forward? Yeah, we are aware of the most of the street lights that are dark. The main challenge is cable theft. Hence, we have issued a statement in the last 2 weeks to say we appeal to the community members to safeguard this service infrastructure because it's a risk. This cable theft is affecting the lives and the safety of community members. So the municipality is not coping in terms of turnaround time of repairing those street lights. So we still gather material. When we repair those street lights today, the next morning the lights are gone, the cables are gone. So we appeal to the community members to work with the municipality and other law enforcement agencies such as police to report suspicious activities on their service infrastructure. I see. And maybe finally, Butipa, we did not tell you this, but maybe you can assist. How far is the completion of the project of that very street, which is next? Is it next to church? Is it what? Paul Kruger? That one that comes to your area, Polokwane Municipality, which has been under construction for some time now. Is it a terminal? I'm not sure whether it's a terminal. Or for the one for the bus. Yeah. Is it a bus terminal? It's a bus terminal for Ledola Polokwane. That one, I wouldn't want to dwell much on it, but what I can say is that we had the delays in terms of construction of that bus terminal because the first contractor did not complete the work as
as per the specification, and then the contract was terminated, then there is a new contractor. But I think it's more than 80% complete for now. But I can't give timelines in terms of when will the bus terminal be operating. And the departments that you were disconnecting, did they pay the municipality? Some of them did pay. Some of them made arrangements to pay the 20% out of the initial debt, and then they will pay monthly to cover all the debt. So we are continuing to engage because we are one government, so we are engaging, and the arrangements are being honored. So for now, I think we are in a safe situation. Okay. Tipa, you can still thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you very much. Good day, sir. Income. So something from Ghana FM, Vulavula Masipala wa Polokwane. Isulesi hidanga kolanya na khale ne. Ukungena dorobeni utasibona ungena dorobeni. Se uma standing ngena asitikomba. So kuma singa ati komi ngowe kudlume kwako leswaku se loko mi nghena Polokwane mi ta ya la ka R81 loko mi fika kwala mi ndzaku lava xavisaka timovha la mi ta xivona xitarata xa ku basi ababasi hi vhiki hi ku hela ka vhiki loko ya ka ku vana va kha va basisa masirha hi nkarhi lowa paseka a ku ri na vanhu van'wana vanharhu ni nga va vona va kha va basisa laya ku basile ku kahle leswaku loko kondisa leswi ya dorobeni nga swi vona ku hi mpela le dorobeni ya kambe loko ya kun'wana kwalomu mahandleni ya switarata ta swi vona ku byasi byi kula byi fika laha byi ta ze byi susana switina sweswiya swi va ku swi ri koho hi ndlela leyo hi sala hi 19 wa timinete ku va hi fika hi sala hi 14 wa timinete ku va hi fika 10 na nongonoko lowu se ha ku rhamba na wena mingiselo wa mina a hi fambi hi le ka 0860002543 kumbe tirhisa matebela dp@sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle wena mahungu lama nga na wona hi why Komengoma timinete ntsena ku bela wara ya 13 ni vona a ni tivi ku ni vule yini leswi swi lavaka ku milaka ku vulavula na mi vona ku matshwa milaka ku vula swo karhi hi mtweneni 0860002543 nangoneko ya Afrika wa vulavula Komengoma timinete ntsena ku bela wara ya 13 hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela kuna nkulukumba un'wana a vulavulaka hi timhaka ta ku yiveriwe nhundzu ya yena ya laya a Giyani iri a ku ri car wash leyi yi ri koho a yi langutana na golf course ku yiviwe switirhi swo hambanahambana laya kusuka ka ti-water pump na leswo hlantswa hinkwaswo swo durha ntsengo wa kolomo ka 45 wa magidi ya tirhandi a nge ri loko ko va na loyi a nga hetelaka a tiva ku vuxokoxoko ku yisa mahlweni a nga chavi a rhumeli a tihlanganisi na vona i ta nikiwa mahlu ya roti ma tiva mahlu ya roti ne se a ni tivi ku mi ta va kuma kwihi kambe hikuva va ni byelanga ku mi ta va kuma kwihi laha kambe va vula sweswo ku loko ku ri na un'wana a tivaka swo tiva hi ku yiviwa ka nhundzu liya a nga chavi kumbexana mi ngo ya maphoriseni ya le Giyani kumbe sweswiya kambe mi ta nikiwa mahlu ya roti hi ndlela ya yoleyo kambe loyi un'wana mi yingisera hi ntweni ku yena angula ku yini nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene hayi pfukeli khala papa hi pfukile hi ngo vona hawa hi pfuke na mi twa mi ri hawa mhaka ya ku n'wana xigwili xa fa hi movha liya ma swa nhlamarisi khalanga mara movha yale i fambiyo a ya kwihi yaliya yo taniya hi ku swigwili swi nge yi xavi liya movha swi famba a redzi va va ni khomeli vinyi va movha liya kambe xigwili xi nge xavi liya xi ku xi fambi yona khalanda loko i lava ku endla swilo swi endleka hi tindlela hinkwato ku ri i hundza hambi vo besta ma swi vona ku ri i nga ku mali yi konyana laha ku kota ku fika leswi va nga nyenga mi nga kuma ku na le tibodareni va hundze hi troli va khome mali khalanga so swi nga mi hlamarisi ma vona tiko ra hina kahle khalanga leswi nga hi xiswo ku fana na sweswi hawa ma ni tsakangi no hlamala sweswi va ngo hawa i vuyini mi hisa luya na ngamo mara swi nge ni hlamarisi loko mi ya twa ku mindzuku i nyengeni futhi ka tiko leri hi hanyaka ro leri kumbe va ku yi lovini ra vumbirhi a nga si ti vonakarisa khalanga leswaku ma vona sweswi wa lexi nga koho ko va ntsene ku hi hlonipha swiambalo leswi a swi mbalaka hi lava hi sirhelelaka a hi swi tivi kahle uniform yo hi fanele hi hlonipha mara khalanga mara me ku va ni vona uniform liya na ha voni vuhlayiseki
ka tiko kambe swi nge vi swona sweswo hiku a ni ngo a hi hinkwavo va tirhisaka sweswo sweswiwani na ku kuma hungula ku ku na vanhu lava va xanisa vanhu mugangeni wun'wana ni nge wu vuli vito va khomiwini endzhaku ka loko vaaki va bilerisiwile hi ku ka va nga khomiwi se swi swa muxaka wolowo swi nge vi ntiyiso ku hinkwavo a va hi sirheleli van'wani va le ku tirheni hi ku tiyimisela i ntiyiso khalanga mara hi xitalo loko mi ta va mi langutini swilo leswiwani loko swi endla ngopfu swi endleka mahlweni ka vanhu va lava va tivaka nawu u nge tikumi khalanga i tikuma i nyenga i famba i ya baleka i hundza na mindzilikano la patwini ku na yini khalanga tiko ra hina mani swo lava ku ri at least ku milawu leyiwani yi langutisisiwa kahle mani ku ri matirhelo ya koho ya fanekele ya va ya ri hi ndlela yini ku sweswi a ya le ku yi tirheleni loko mi ku milawu leyi mi vula yo nje yi khalanga ni vulela ngopfu ka timhaka ta ku ma swi vona swigwevo leswi swi nyikiwaka vanhu munhu i nyikiwa xigwevo a tlhe a va a ha ri na mpfumelelo a ri ndzeni ku ri a kota ku endla leswi a swi endla a handle ku fana na timhaka leti mi ti vulaka ta tifoni a va pfumeleriwi tin'wana to ngungumela ku ya hi leswi advocate va kha va vula swona leswi ni vulaka ni ngo a va tiyisisi ku ri ku ngungumela loku ku fanekele ku papalatiwa khalanga swilo leswi endleka va karhi va swi languta loko ku endleka timhaka ta ku ngungumela ka foni hi mhaka hi ze hi fika ka timhaka ta ku va ku na ku ngungumela ka xidumbu swi sungule kwala fonini khalanga hayi ni mi twini swona khala inkomo papana kheseli swinene poto wa mina 0860002543 a hi ku tumingiso ra mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini ndlela leyi nokora ku dzumba ra mina wa landzela na Ike Ngobeni sweswinyana ku nga ri khale famba na n'wina ku fika kwele ka awara leya ya khume ntlhanu loko drive ya mixexo yi ta nghena yi ta mi byela ku fambisa ku yini timhaka leti ta vuvekisi ti rhangeriwaka mahlweni hi president Cyril Ramaphosa ta ya mahlweni na sweswiwani mhaka yaleyo yi sungurile ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo ku langutiwa ka timhaka ta vuvekisi byo leswo ve ri ku na vaseni laha vaseni nhleka u pfukeli minjhani pa hi pfukeli papa na ku vulavula yaleyo ya vo besta inkomo mhaka ya besta ya hlupha ni hi mhaka yini besta va swi kotini na khoma ya besta na ya tigupta besta va swi kotini ku vuyisa hikwala ka nawu wa kwala South Africa xivilelo xa mina why va nga koti ku vuyisa va hisa lava va tinkunzi lava va nga famba va nga letini riya sweswo va ta mi byela ku hi khoto ya leyi ri yini mara loyi besta va hatle ku n'wi vuyisa mara na yena a chave andaka lembe kona va n'wi kumaka okay besta u fambile so why va nga vuyisi na vakulukumba lava ya ku tsandza yini aka tiko ra hina no swa tiko leswi ya va vurile ni ngo va mi nyikile nhlamuselo ya ku xiyimo xi ri yini hi swona mara xilo lexi hi nga xi lavaka va khala a va vuyi na vona va ta yimela timhaka ta vona ku fana na yena loyi besta na nsati wa yena kambe a ni ngo leswi mi nga loko swi fana ntseni phela i sweswi mimbirhi swo hambana i matiko yambirhi lava ya nga na milawu yo hambana ku na Tanzania yi nga na nawu wa yona ku na UAE nayo yi nga na nawu wa yona leswi vulaka ku fika sweswi ku ya hi milandzu leyi nga koho ya leyi hehliwaku va Gupta khoto ya le UAE yi bakanya le tlhelo ku yi nge vi yona milandzu leyi nga tirhisiwaka ku teka vakulukumba lava va yisa Afrika-Dzonga hi ku na kwele loko ku ri ku na milandzu va nga chuchisiwa kwele a UAE kasi hala a Tanzania va fike va ku hey n'wina mi nghene laha no mi nghena kahle na ku mi nghenise ku yini mafamba i ntiyiso mina ni bela tiko ra Tanzania mavoko mara minister wa swa maphorisa a kombeti vutihlamuleri aka yena ku vakulukumba lava alwa na nawu wa le tikweni leri aza a wina leswi swi nga fanela ku vakulukumba lava vambirhi lava va nga le va vuya loyi wa nangutwa besta mara lava vambirhi lava hi voni va lavaka la tiko ra hina va ta yimela timhaka ta vona kambe ku nge vi holobye wa maphorisa swi vula ku ta va ku ri holobye la tirhanaka na timhaka ta nawu maphorisa va khoma kwala kaya
ni vula yena lowa swa vinawu not kokwani Bekicela ni twe mo ku maphorisa hin'we mi nga tirhisa rito ra maphorisa ku reta ka ku vulavula mara lavaya va swa milawu a va vuyisi lavaya vambirhi lavaya kokwani Bekicela va tirhini kwala va nga tirha kona na lava va tirhisanikuloni va le Tanzania va bela mavoko mara lava va swa nawu lava a va hi vuyiseli vakulukumba lava va ta navo va ta yimela timhaka ta vona nemetwe ni tsinya ni fika kwala inkomo 0860002543 twana lava muhaxi mo ni kombela ku yi hlamulanyana hambiloko ni nga ri munhu wa xisati mara ta kongomisa ka vona va xisati hi leyi mhaka Thabo Baxter a ku ri munhu loyi a pfinya ize ya kuma na vito leri nge Facebook rapist swin'wana swo fana na sweswo se ni twa va ka mhani hi lava nghenaka lavo tala va vona va ku ri no a va ta yima na swona a va ta va va nga ri na problem mara mhaka hi leya ku ri ku na rito pfinya la swi nga va swi kha swi vula ku ri va ka mhani va nga va kha va hi pfuna ku va hi endla vubihi byo fana na ku pfinya na loko vo va kha va ku Thabo Baxter a yiva a tshova tibangi hi ta ka va lava mali se ka ku pfinya loko munhu a ri nuna wa wena ivi a pfinya a handle ivi wena i vuya eku nang protector ku va ku ri yini sweswo ene mi tena yin'wana mhaka hi ku loko munhu a ri na xigangu a va lwinyana va mhani la se ai mingizeri na a ni tivi pheto swa fana na le Giyani mani a yile ku lungheni Giyani va khati grasi nkarhi wa foma Gazankulu ku halava stadium laha a va khulela nkarhi wa foma Gazankulu a yi tshama yi ri clean loko mo khumbula kahle n'wina ni mi tiva kahle butiphethe loko ku ri ku mi hindza hi laha khale ka palamende na kwala tiholobyeni na va GDC ku ya va khale ka Khensani leyi na va kwalaha ku ri khale ka superintendent laha ku nga ka masipala namuntlha mi ndlula mi ya hala hotel a ku tshama ku ri clean for Magazankulu se sweswi swa tsandza kambe a swi koteki ku hi nga vulavula swi timhaka ni vula ku a swi kota ku hi nga vulavula timhaka hi ti hela ti nga kokakoka Giyani ti yi nghenisa Giyani mi le khombyeni man mi le khombyeni swinene hileswaku a swi koteki kambe hambi swi ri tani mingiseri munghana wa a ni ku ta kuma n'wana mingiseri la wo hetisela hi ta kota ku twa ku mi hetisela mi ku yini ma ni cheka la ka Twitter la ni twa ku ri i mani la nga ti yini ka Twitter handle ya nongonoko Afrika munghana i Twitter handle lava va nga rhumela eka nhlekani wa namuntlha loko hi langute ka timhaka leti hi nge le ku vulavuleni hi tona hi ndlela leyo ri khalanga swilo swa tiko leri a swa ha twisiseki no se u to swilo u to swilo yini kambe tiko rona a ka vula se ri lovini ku nge he lunghi nchumu la i Clarence Nyabinde a vulaka sweswo a hi ntiyiso sweswo Clarence i tirhise Twitter handle a swi ntiyiso sweswo ri ta lungha tiko leri ri xini butpet hi ta jikajika hi ya lana le munhu loyi a nga na nhlamulo yo tiya ku ri u humini ku hume njhani e Baxter mina ni kolo hi yo oxa hlengani Calvin Maleza u tirhise Twitter handle na yena kasi un'wana a nga ri it's just interesting that stories are not reported. I once reported workers that G4S who were accused of selling goods at OR Tambo, and inside the goods there was the body of a Chinese guy. This incident happened in 2012. Frederick mita hi tengisa man se hina ya ku yini ka swisweswo mi vulavula ku hi swona Frederick mi tlhe mi tsala hi xinghezi la swa ka swa hi phasa hi ni ndava mita hi tengisa kambe mi ripote kwihi Frederick a nga tirhisa Twitter handle yoleyo kasi ke un'wana a nga tirhisa Twitter handle ni ta hi tsala hi yena ku ri yena Godfrey a nge ri tiko ra hina ri tale hi vanhu lava mapfalo ya vo ma nga ha hanyiku evuton'wini hi mhaka ka ha ri hava lexi chavisaka ku xi endla se ku tirha mali ntsena. Baxter u vuyili va tsale ku bita kambe nhloko va vula ku Baxter i vuyili mara hikokwalaho ka mali swi ta helela empfhukeni
fike njhani kwala ka ku swi ta helela mpfhukeni na nakona ka humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hlangane na nongonoko lowu fanaka munduku hi ta twa tin'wana to tani na tin'wana ku ya mahlweni hi ndlela leyi handle ka sweswo hoy i fikile Ike Ngobeni i kwa mi titwile tale Mamelodi a ni titwangi veri ku endleka Mamelodi veri loko i ri Thabo wa ha ri Thabo se swi cincile se i tirhisa xivongo hi we best tele I mean niyo twa ku vetile Mamelodi ni nga dlawi na ko hikokwalaho ka yini Mamelodi tin'wana ta tindhawu to lunga ngopfu loko langute a Pitori ku tlula letiya tin'wana leyi hala vupela dyambu na leyi hala n'walungu yele n'walungu ya antswa na vupela dyambu ya antswa kali ya yele phela ma tiva laha hi khalanga laya loko mi vulavula hi hala va D3 na hinkwako mi to ka ni nga ku hlayahlaya endzeni ya fika na le va mahuve veri loko nsati a tirha nuna a nga tirhi ku sweka loyi a nga tirhiku ena ku na debate ka sweswo mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe